Ассалому алайкум бародаро, умедворам ҳама каса созен хубем, бахшиш барои ачкиём, пагода кам тарихелия бароям комондагиям. Бародаро, имрӯз як чӣ меган хеле муқоиса мекунем ки нархҳо дар магазини мо чӣ хела ва дар дигар магазинҳо чӣ хела нархҳои телефонҳо мевуд. Дигар нархҳоро не тоқа дар бораи телефон. Ва ҳозир мерем мебинем нархҳо чӣ хеланд дар дигар ҷо ва дар магазини мо чӣ хеланд. Ай мо қиматан ё ки дигар магазинҳо ин чиза имрӯз дар видеои имрӯза мебинем. Пеши тамошо кардани видео каналда подписатсия мекунем, зангулачаро гирён мекунем ки видеоро нагзаронда тамошо кунем. Қадри шумо Сайфулло Динаев, аз шаҳри Москва рафтем. Бародарони магазин омадем даромадем. Инаи гӯё S24 Ultra ҳай, наки мулияжай по факту и телефон аст. Нархша нигоҳ кунед, аст 46990 рублай. Оперативка 12.56 га и телефон дамо 95000 рублай, даҷа 147000 рублай. Не S24 холия 97990 рублай. И мулияжай короче телефон аст, и мулияжай. Но телефонаш мақсад ҳаме нарх дора, но дамо и чиз 59000 рублай. Ва наҷа дига телефонҳо ҳастанд, Infinix ҳастанд. Так, аиш надоштем. Tecno Spark 2024 нархи мақсад магазини муқаттиай. Инаи 20 Pro, Tecno 20 Pro ҳай. Так, ин нархи 16990 рублай, дар магазини мо и чиз 14990 рублай, яъне ки 10000 рублай. Инами телефон нархиш арзонтарай, чем ай магазини иёда дар магазини мо. Так, инаи ҷада ҳастай Tecno Spark 20, 856 гига. Ай телефон ҳозираш дар мода наличида нест, но 10990 рублай модай 500 рублай, яъне ки арзонтари ай мо арзонтари чем ай ида. Так, инаи телефон бошад Tecno Spark Go, гуфтем ки мақсад нархш қати нархи магазини мо якай. Tecno Spark 20 нархи инаи телефон 1990 рублай магазини мода. Так, камон 20 Pro надорем, Neo 3 8x 128 га дорем ки магазини мода 13490 рублай. 20 премиум надорем, камон 20 Pro надорем, 20 Pro 5 надорем. Tecno Spark 10 Pro 856 га 13500 рублай мода. И не скидка қати хали 14990 рублай скидка қачидаги. А так и чиз қимат буда. Так, Spark 20 Pro Plus и телефон мода ҳастай. Нархи телефон дамо 18990 рублай на самом деле, но и телефон хош скидка қати 18990 рублай штаги, агаим 23990 рублай буда. Так, Note 12 надорем, иш чӣ буд? Redmi 12. Ина Redmi 12 боша магазини мода 10990 рублай, яъне ки 11000 рублай 128 гашай. Даҷа боша 13990 рублай, яъне ки 14000 рублай. Телефони мо бугем IE 3000 арзонай, 3000 разница мекунад нархиш. Так, 90 Lite ҳам дорем, нархиш 19990 рублай, где-то 10000 разница карда сахит кадан. Zero C дамо 19990 рублай, иҷа 22000 рублай, яъне ки 10000 фарқият мекунад. Так, и чӣ буд? Redmi 13 ҳо нархиш тоғри модамни ҳамин нарха 128 гигаш. Так, Realme C67 нигоҳ кунед 156 гига, нархиш даҷа 17500 рублай, не ки и телефон дар магазини мо нархиш 15490 рублай, яъне ки 2000 телефони мо ай и чиз арзонтаре. Hotchil ай ҳам дорем, даи 11990 рублай, дамо 10990 рублай. Яъне ки лачой қалер қабидамаш гавчи звук ровар. Так, Hotchil ай 856 га ҳаму телефонай Power 5 ҳозираш дамо наличида надорем. Smart 8 7990 рублай мода ҳастай. Ва дигар телефонҳо даҷа чи ход 45 дигарош бугем повторно телефонҳо. Анака шумо дар комментария нависед ки нархҳои кадом телефонҳо арзонтар буда. Хит кардан ки бисёре телефонҳое ки дар ҷа ҳастанд, яъне ки нархҳое ки дар магазини мо ҳастанд айё фарқият мекунанд чем ай магазини мо, яъне ки магазини мо да по-любому арзонае чем айда. Бо будрои мақсад видеоро тамошо кунед, нархҳои телефонҳои моро бибинед. Серия 13 омада Redmi Note 13 Pro Plus 5G дар магазини нё буда 256 гаш 45990 рубл. Магазини мода ҳамин чиз
32990 рублей. Яъне Note 13 Pro плюс 5G дар магазини мо 32990 рублей, 45990 рублей. Note 13 Pro 512 гигабайт 37990 рублей, дамо 27490 рублей, где-то 10000 разница кадеса, 10500 рублей. Не боша Note 13 628 гигабайт 16990 рублей. Дар магазини мо ичоз 16490 рублей, 500 рублей магазини мо да арзонтара чем айҷа. Инаи Redmi 13 856 гигабайт 13990 рублей. Дар магазини мо 256 гигабайт бардор 13490 рублей, яъне ки 13500 рублей. Яъне ки арзонтара дар магазини мо. Баъд дига поколение омаста, так 13 Lite не 13 не, иҷа карочи ми мешава. Ми модал неста бигем ми мешава. Ина ҷа Redmi дига буда, Redmi роз нақша мебинем. Так 828 18990 рубл, ичиз дамо 17990 рубл, яъне ки мо арзонтара чем айҷа.